Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir toğanlar. Biz hazır Batken cergesine geldik. Batken cergesinde Kırgızistan'a tanımal bet ustazdardın Kırgızstanda din çevresindeki kaymaktardın ayılı olgan Kavit ayılına geldik. Adı Karabağ ayılı olup kalgan. Kudayım buyursa bizden bugün konuk bolup kelgen üyemiz bol Joldoşbay Damullah. Anda sözde Damla'nın özü gerek. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam. Damla kandayız? Жақсы mı? Alhamdulillah. Desotlarınız. Siz Alhamdulillah. özünüzü tanıştırıp, şu din yolda kaç yaşınızdan başlagansınız, qanday qiyinchiliklarмен ta'lim olgan to'shalingizdi hechini aytib bersangiz. Allahu akbar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Yeme mana buyurgan eken azmaz hem molda sıfat bol жүрөбүз. Hem köptele ilm albadık. Hem biz algan malda bul öte sayasat kurç mezgilide. 79-80-81 жылдары. Mana şu Ustaz öz Molla Satar Hacı, Mufti Hazret Mufti tağajudun bolgandıktan kelip, yeme boyga jetip kalpsın, mana 8 klass bitip kalpsın dep meni alıp ketkenler uşul жерден. Duşanbege. Duşanben Yavan rayona Kırgızabad aylığa alıp bargan, oşonda oşolordun kolunda, oşolordun balla çakası menen birge çoңойгонмун негизинен. Meni köbü aytat, sen Kırgızстанды сагырамасың, шерин сагырасың деп түшүнөтүлөр да. Себеби мен ошол жерде чоңойгом да, тагаларым үйдө чоңойгондугум үчүн ошолордон канчалык илим алсам, ошолордон алганымды эми колдон келсе амал кылып жүрөбүз. Ал малда эми дамнан алда 80ден 120га чейин бала турчу, жайын кышын бирдей. Бирок бардыгыны ошол мана Молда Сирож дедиңиз, ошол Молда Сирождун үйдө бир 9 бала турчу да. Бұл Абдурахман тағам үйді Дамыл екеуі бірге бір жақын 25-30 жақты баланы бекер бағат еді алақта. Azıqda kvarplata деген түшүнүк жок. Жоқ. Онда бұл квартплат, жол болса үйінен пұл алдыр, нар берісі жоқ еді. Біз шолардың қатарында өзім тағаларым үй болса дағы, шо балдардың тәжік қырғыз балдардың арасында ожыра тәртіпті азмаз илім алдық. Шонда ол жерде жалаң қырғыздар оқи біле, тәжіктер де оқи біле, башқа олықта. Тәжік бұл қысқасы менің ақылым жеткені Orta Азия boyunca büt бар еді. Tacik, Özbek, Kırgız, Kazak бар еді. Kafkazdançı? Kafkazdan men bilbeyim. Hem çınlıkta açık etelim. Ben körbedim. Bırak Kafkazdan başkası büt бар еді. Anan erket aylı kılıp azmaz ilim aldık. Akır vaqta manal samolyotmen kattau kıyın, pasport alış gerek bolğanlıktan men kelip şart ulan hükümetke arz berdim da tağım aytpay turup. Anan Ermek ketip kalgan 82 жылы may ayda. Kayra kelsek, Hazret Mufti aytты, sen bilgen ekensin. Sen kaydan bilgensin, moment barıp kelipsin dedi. Bardığı şu ojra tapta kança bala olsa, şol bardığı Ermek'e tarqap ketken. Damlan bala çakasıga çeyen tarqatıp. Anan жақшы men olardan bir esebi 1 yıl murun barıp geldim. Momentte. Şonta emin kolda kelşi, emin köpteli ilim almadık, erkek aylı kılıp. Muhtasar Şarif Kaya dep. Anam bir eki bayağı Türkiye Ustaz Aval, İbadet İslamiya. İbadet İslamiya degen bayağı anan Haja Hafiz çar kitap dep koyady. Şo maydaçıda kitaplarını alıp emi ülkendire şu muhtasar bolup kaldı da. Ana Şarif Kaya'nı okuduk. Oşa men toktatıp kelip bu yakka kelgenden keyin andan bul. Qarapay milyon tiriligi tayında. Emi milyon gerek, uydu qaraş gerek degenden keyin milyon Қалдық шақта. Аяқтан келгеннен кейін қайта сабақты улантыңыз ба? Şu жақтан бүтіп келгеннен кейін тоқтады ғой? Бүтіп келгеннен кейін негіз тоқтап қалды. Ем әрмия кеткіше бір 5-6 Моллахын алда тұрғанмын, мындай сусап кетпесінде. Бияқта, Ақындамланын. Ақындамланын алда қыш менен тұрдым. Бияқтан күзде келдім, арыз бергеннен кейін Моллахын алда азма жоран тұрымдағы жаза кетіп қалдым әрмияға. Ошон бойынша тоқтап қалдым, келгенде қызматта болып жүр азмаз неме қылдық, бірақ негізге мұрынғыдай болбай еткен да. Бардық нәрсе ошо тағам айтып еді. Әрбір нәрсенің өзінің арқасында арманы болады деп. Молла Абдулхақ деген эми родной тағам болады ал. Шол көп айтады. Сен шунчалык алып қалбасаң, кейін арман менен өсүп кетесиң деп. Чындыкта арман болады да. Бұл нәрсе жаштагы алымдар айтат го. Жаштагы окуган ташка чегип жазгандай дейт. Жаш өткөндөн кийин окуган бул судун бетиге жазгандай болот дейт да. Чындыкта азыр эми канча не кызактагы бир күн болбосо жок да. Мындай окутуруп карасаң жок. Ошон үчүн эми илим алган адамдарга мен айтмакчымын.
Alğandan keyin şu küçüğün yetişse bari yok to'xtatib olish kerak. Kecha Maqsad ajam bir Molda Shamshonning oldida o'tirib kafiya boshlayim deganini eskarib qoldi. Men kafiya o'qiyim desa, agar uylanmay o'qisan, ko'ra o'qisan o'qi, bo'lmasa ozmoz masalani o'qidagi shu meni tilingni qil degan ekanda. Shamshidan mulla. Molda Shamshon ichara. Keyin şunun söz boyunca uzartib o'qib bunda qaytib 96-yil kelsam Molda Shamshon meni jolib qoldim deydi men sentral mechitda. Ana men shunda sizning so'z bo'yicha mana o'qin desam iylab yubordi deydi. Bu ilm olishdagi bekorni aytmaydi-da eskilar. Ilm olishlik bu yine menen quduq qazganda berdim deb. Endi chındıqda ham ko'p qiyinchiliklar orasida Allohga shukr, Alloh taolo shu ne'matini to'g'ib turgan ekan. Şu tağamlar köp falan okuttu. Şunda jalan Kırgızlar yaşayan iken da Duşanbe'de Kırgızavat degan ayla. Kırgızavat damlarının karakteri şundaydı, başkanı koşmaydı dedi. Öyle kança kocalık yaşayan şu Kırgızavat'ta? 78 kocalığı da. 78? 40 kocalığı damlanın tuğanları avladı. Damlanın sözü o yerde zakon idi. Hapsatlar damlanın. Ha. Hazreti Mufti'nin sözü o yerde zakon idi. Falançı sen özüne kelip kalsın şunca nemeni bağalasın dese, un çıkpay makul deydi. Jo taksir men küçüm jetpey, je men alı onday munday degen söz yok dedi. Emin siz adırkı jaşlarga ne dep aytat ediniz? Jaşlarga aytmoqchiman. Elimde aldığı Жаңы Molda Shamshon aytganday, bunday uzartib olish kerak da, ko'p o'qish kerak. Bu 5-6 yil o'qib, 1-3-4 yil o'qib ila to'xtatib qo'yib, men moldaman deb mana o'xshab yurbay. Armanda qolmaydi. Armanda qilmay. Uzartib o'qish kerak. Bu ilmning tuyi yo'q deydi-ku. Ilmning tuyi yo'q. Tuyi yo'q bo'lsa da, shuni uzartib o'qish kerak. Sebebi odamning qancha ilmni olsa, kirgizar ko'payadi. Anan yana har kim shartiga qarab ilm bo'ladi, biroq. Biroq shartni shol tuzish kerak. Hozirgi kunda Xudoga shukr. Prezidentimiz bosh bo'lib, bunday bo'ysunib turgan mezgilda o'qib qolish kerak-da. Bu dele bir o'tkin narsa. O'tkin jamg'urda kel bir durib javob hozir nur javob etadi. Erten kuni qanday bo'ladi? Xudo biladi ham oyog'ini. Men aytib o'tmayman, bundan buyog'i meniki armonda qilsa, shunda o'qib qolyapman. Degan armon bo'ladi-da. Kim ile bo'lsa. Bu jashodning o'zi boyog'i simptomi o'zi shunday ekanda. Kebir odam ilm olgan sayin daqsalar palanda qilvadim deydi. Mana o'shandan chala o'qib qolgan iqtilar to'liq o'qiyapman, shu vaqtda jatib o'qiyapman deydi. Ana bu turmush ham shunchalik ham aylanib kelib amalda. Amalda. Az bilasizmi, ko'p bilasizmi, amal qilish kerak bo'ldi. O'sha yoshlarga dag'i shuni aytmoqchiman, amal qilish kerak. Bir g'ana amal. Amalsiz narsa bir daraxtni egib qo'yib, suv qo'yib quratib qo'ygan meni baravarda. O'shaning tuyini yaxshilab qarasam, misol mana biz hozir ham o'rik sezoni, o'rik bo'lib o'tadi deb maqtanamiz, o'shani qarasak bo'ladi. Qarasa yo'q. Anan ikkinchi Alloh taolaning berishi bit. Bit qadrini yasa Alloh taolo o'zi. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Emin bu yerde bunda ilim azalып kaldım deydi. Biroq az ilimi muhtasardı bitirip turdi ha, Joluşbay damılla. Emin ulantkanlar Şahriqaya hidayede bu jogor qaray ketdi. Biroq bu muhtasarda oңой emas da. Oşonu bütüştagın özünçe bir çoң emgekti talap kıladi. Bu ezikti talap kıladi degende da. Damlanda bir duanızı beriniz bizge. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا بالعلم والعمل Ya Allah mana shu kelganingizlar uchun cho'ng rahmat. Shunchalik qichiq-qichiqda yurgan moldalarni topib, mana shu elga tanitganingizlar uchun sizlarga cho'ng rahmat. Yana elimizga iymon bersin, yerimizga berek bersin. Zamonimiz tinch bo'lsin. Qilgan amalingizni Alloh taolo derhol qabul qilsin. Rahmat ya Arhamar Rahim.